Ide dani pamiarsa sareng sinami. Sane mangken atur ningayang titiang uyak dikawin tenani. Irike ring pantaraning puri Astinapura. Durya Astinapura duk punika wantah kawawa uyati dening ide Sang Prabu Kurupati ide Sang Duryodana uyati pesatnya ide kayang rinap kalaning punika uningang raris ide Sang Prabu Kurupati dadi kayun idene punika rumah sekuyang belasa ke napi kemah kekawinan ide Sang Kurupati kayun idene uyang belasa doaning maduwe kayun irsya wiyati ring paremisan idene itu mantu kering Sang Panca Pandawa anta untuk kewijaksanaan paramisan ide irike Sang Panca Pandawa ingin terang uyati jagat banyak padesik dados ngomolihang kewentanan ide ngamal jagat niki pawiwitan ide Sang Kurupati irsya ring Indra Prasta kebuat kewentenan Indra Prasten sane wiyati kewaweng oleh ide Sang Prabu Daramawangsa kalintang wiyati ngangoben pisan kawentenan nyanyinya banyak terapti menjaga kewijaksanaan ide Sang Prabu Daramawangsa nginterang jagat kesarengin antuk uyati para arin-arin idene
ipanya uyakti side trepti punika daler kawintenan jagat ideni sane gemah lipah lo jinawi Durya dano ngekosandi antuk irsian ide sang Prabu Kurupati mantu kering misan-misan idene iri kering Indraprasta nah mawinai singit raris sang Prabu Kurupati napi ando mana Pandawa ku jiwa ri sejeroning kayun ide sang Prabu Kurupati mawiwekan idene nah punapi uyakti antuk mangdene side uyakti sang Prabu Darmawangsa iri ke Indraprasta kasor oleh ide ne mangkin unengang titiang rada situ sang Prabu Kurupati ikering puri Astinapura ayat wiyati itu mapai igumana sarang paman sang sane keiring oleh ide sang Prabu Guru mapai gupan boya wenten tios wantah paman idene sane mawas mempesatnya oya ide paman sang kuning satu kali sang kali punika mapai dumah iri kering puri Astinapura dan dumade wenten nak prapta mapuragian dia kalan tak kapeng Detiune ne kaping siki punika wasda ikalan take kalan jaya kaping kalih ne kaping kalih punika ide dia mawasda uyatipun ikalan jaya Ri sampune rawuh
iri kering puri astina pura weh umatur laris ikalan takel kadekeng ikalan jaya mantu kering ide sang Prabu Kurupati Wadi puniki atur ikalan take kadekeng ikalan jaya Sugeng paratu sang Prabu ingong pipraya angaturang anggel maring itiratu poragyan nate ring puri Astinapura Ayu sebelang kayun ingong pipraya mamekul maring singgih iratu peragayan nada nekabinawun iri kiding puri Astina Kananing titah iratune maring ingong wah ingong pipraya siaga ngemban titah iratu ring dije manawata wenten satru wenten mesah iratu ingong pipraya anakepi kadi punika atur ikalan take kadekeng ikalan jaya